hari inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umusore w'umunyafrika uvuka muri Maroc ariko akaba yaravukiye ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Espagne. Uyu musore bamwita Achraf Hakimi. Abasore benshi bari kumufatiraho urugero bitewe n'ibyo yakoze nyuma yo gutandukana n'umugore we wasabye gatanya mu rukiko, akaba yifuza ko yahabwa 1/2 cy'imitungo y'uyu musore, ariko bikaza kugenda uko tugiye kubibona muri iyi nkuru. Mbere yuko tugera kure ariko reka tubanze turebe ubundi Achraf Hakimi ni muntu ki. Achraf Hakimi ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga ukina mu Bufaransa muri Paris Saint-Germain, ndetse akaba akina n'ikipe y'igihugu ya Maroc. Uyu mukinnyi yavutse tariki ya 4 Ugushyingo mu 1998, avukira mu gace ka Madrid muri Espagne, abyarwa n'ababyeyi bose baturuka muri Maroc. Ubundi amenyereweho gukina inyuma ku ruhande rw'iburyo, ariko ashobora no guhengekwa ku ruhande rw'ibumoso n'akaba yahakina kandi neza. Ni umwe mu bakinnyi beza isi ifite bakina kuri uyu mwanya. Hakimi yatangiye gukina umupira w'amaguru akina mu ikipe y'abato ya Real Madrid. Umukino we wa mbere muri iyi kipe yawukinnye mu 2016. Tariki ya 19 Kanama muri 2017 nibwo yazamuwe mu ikipe nkuru ya Real Madrid, aho yari agiye kujya afasha Dani Carvajal ndetse na Nacho, ndetse yahise anahabwa kujya yambara nimero 19 mu mugongo. Umukino we wa mbere yawukinnye ari tariki ya 1 Ukwakira. Icyo gihe Real Madrid yatsindiye kuri stade yayo Santiago Bernabeu ibitego 2 itsinda ikipe ya Espanyol. Igitego cya mbere muri ikipe Achraf Hakimi yagitsinze tariki ya 12 Gicurasi muri 2018. Muri Real Madrid ntabwo byakunze kugenda neza kuko yaje gutizwa imyaka 2 mu Budage mu ikipe ya Borussia Dortmund. Igitego cya mbere muri Borussia Dortmund yagitsinze ku itariki ya 27 Nzeri muri 2018, icyo gihe bakinaga na FC Nürnberg. Aha byarangiye Dortmund itsinze ibitego 7. Uyu mukinnyi noneho muri iyi kipe yarahiriwe kuko yabonaga umwanya wo kubanzamo. Bakina na Atletico Madrid yo muri Espagne muri Champions League, Achraf Hakimi yahise akora amateka ye ya mbere mu mupira w'amaguru, atanga imipira 3 yavuyemo ibitego, ibingibi bizwi nka assist. Mu kwezi kwa kabiri muri 2020 uyu mukinnyi yashyizeho agahigo ko kuba umukinnyi wihuta muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Budage, aho yirukanse ku muvuduko w'ibirometero 36.48 ku isaha. Icyo gihe bakinaga n'ikipe yitwa Union Berlin. Tariki ya 2 Nyakanga muri 2020 yahise ava mu ntizanyo agurwa na Inter de Milan ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Butaliyani, bamutanze akayabo ka miliyoni 40 z'amapaundi. Icyo gihe yabasinyiye imyaka 5. Uyu mukinnyi yakomereje ku rwego yari amaze kugeraho ubwo yakinaga mu Budage, bituma nafasha Inter de Milan gutwara igikombe cya shampiyona muri shampiyona ya Serie A mu Butaliyani. Ntiyatinze muri iyi kipe kuko yahise agurwa na Paris Saint-Germain mu mpeshyi ya 2021, aho yaguzwe akayabo ka miliyoni 60 z'amapaundi. Izi miliyoni 60 ariko zagombaga kwiyongeraho 11 bizwi nka add-ons. Hanyuma asinya imyaka igera kuri 5 muri Paris Saint-Germain, ari nayo akinira uyu munsi. Mu mwaka we wa mbere muri Paris Saint-Germain yahise ayifasha gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubufaransa. Mu ikipe y'igihugu ya Maroc uyu mukinnyi yatangiye guhamagarwa akina mu bakinnyi batarengeje imyaka 17. Yahamagawe no batarengeje imyaka 20 ndetse aza guhamagarwa mu batarengeje imyaka 23. Tariki ya 11 Ukwakira muri 2016 nibwo yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu y'abakuru, aho yinjiye mu kibuga asimbuye. Icyo gihe ikipe y'igihugu ya Maroc yakinaga na Canada. Guhera icyo gihe ntabwo yarasiba mu ikipe y'igihugu kereka aramutse afite imvune. Yari ari mu ikipe y'igihugu ya Maroc iheruka gukora amateka mu gikombe cy'isi cya 2022 cyaberaga muri Qatar. Ni nawe watsinze igitego cy'insinzi kuri penalty bakina na Espagne, bigatuma bakatisha itike ya 1/4 mu gikombe cy'isi. Noneho reka turebe inkuru y'urukundo ya Achraf Hakimi. Achraf Hakimi muri 2018 nibwo yatangiye gukundana n'umukobwa witwa Hiba Abouk, umukobwa ukomoka muri Espagne usanzwe ari n'umukinnyi wa filime. Aba bombi baje kubana byemewe n'amategeko mu kwezi kwa kabiri muri 2022. Ubu ngubu bafitanye abana 2.
Mu kwezi gushize nibwo uyu mugore yaje ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rwe rwa Instagram yandikaho ko yamaze gutandukana n'umugabo we ndetse ko yamaze gusaba gatanya mu rukiko. Icyatunguye uyu mugore ni uko yasabye ko yagabana imitungo na Hakimi, ariko urukiko rugasanga uyu mukinnyi nta kintu na kimwe yigirira kuko imitungo ye yose yanditse kuri nyina umubyara. Mu gikombe cy'isi iyo umukino warangiraga ikipe y'igihugu ya Maroc itsinze, uyu mukinnyi Achraf Hakimi yirukiragaho mama we yabaga yicaye bagaserebura babyina cyane ndetse banasomana. Uyu mubano wa Hakimi na nyina wakundaga gutungura abantu benshi cyane, ariko ntibari bazi ibanga ry'uko ari umubikira ibintu byose. Buriya ngo niyo agiye kugura amayinite asaba nyina akamwohereza amafaranga. Muri kontra Achraf Hakimi afitanye na Paris Saint-Germain ivuga ko umushahara w'uyu mugabo ugera kuri miliyoni y'amayero ihembwe yose ku kwezi ugomba gushyirwa kuri konti ya nyina, hanyuma we akagenerwa 20% by'uyu mushahara we, nabwo mu gihe yaba bisabye mama we. Abasore benshi nyuma yo kumenya inkuru ya Achraf Hakimi n'umukunzi we batangiye kumufata nk'umugabo w'icyitegererezo. Umugore wa Achraf Hakimi yarazi ko agiye gutsinda mu rubanza, hanyuma bakagabana umutungo wose wa Achraf Hakimi. Nyamara uyu mukobwa ntiyarazi ko uyu mutungo wanditse kuri nyina wa Achraf Hakimi, kandi rwose bamaranye imyaka 7 babana. Urukiko rwaje gusanga Achraf Hakimi nta kintu yifitiye na kimwe kimwanditseho, ahubwo na duke twari twanditse kuri uyu mukobwa nitwo urukiko rwemeje ko agiye kugabana na Achraf Hakimi.